kabaye ibi byo bundi kuvuza induru byaracitse, ariko tuvugije induru. Sinzi niba ijuru riri butabare, sinzi niba nyakubahwa perezida wa repubulika ari butabare, sinzi niba abanyamasengesho muri ADEPR byagenze gute, ariko ibi tubihanuye bitaraba, tubivuze bitaraba. Njyewe ubundi rwose ngira ngo ibi byo ni kitonderwa. N'ibindi mutari kubona ko byose ntabwo byajya muri video imwe, ya myenda y'abagabo, y'abagore, amasakoshi, inkweto, byose abisanga mu Mwiza boutique. Dukorera rishike, winjira iruhande rw'Umuti Cafe, umuryango ni D02020. Wanatuvugisha kuri 0782 Ni karibu, turabakunda cyane. Karibu, turabakunda cyane. Reka sabe Dogita Ndayizeye Isaie rwose unyemerere kuri telefone, ibi bintu ninguhamagara umurimo. Uyu ni umuyaga ugiye guhuha muri ADEPR. Uyu ni umuyaga ugiye guhuha mu itorero ADEPR. Hahushe umuyaga wa Dove Hotel. Abantu barabyihanganira, haje ikinyoma. Abantu baratubwira ngo turi kubaka Gisozi tubana Gisozi. Abantu ntibubaka icyicaro ngo bubake hedikota. Abantu ntibubaka icyicaro ngo nibura tuhagirire konseri, tuhakorera inama. Abantu bahashyira amarogi, bakubitamo inzoga zihenze. Ubu hari amapisine atandukanye, ubu hari ibikorwa bitandukanye kuri Dove Hotel. Mwibuke Gisozi nta muririmbyi utari ihagarikiwe w'umukene, twese twayitanzeho amafaranga. Ni mumbwiza ukuri, ntushaka gukoresha ubukwe ngo baguhere ubuntu, uhicare ukora ubukwe. Ntushobora no gukoresha ninkuvugisha nituvugana ibi bintu wirukanya abantu. Dove Hotel birasambagurika, ibintu biba biriya, ibindi biba biriya. S'il vous plaît, mbwira umuntu wese udukurikiye, tanga umusanzu wawe ku itorero rya ADEPR. Ariko ADEPR ikeneye amasengesho. ADEPR ntabwo ikeneye amafaranga, ntikeneye abize, ntikeneye abahanuzi, ntikeneye n'amafaranga. ADEPR irakize, ikintu itorero rikenye. Ndimwe kuri Bidihe TV, ngira ngo ni inkuru y'akababaro kandi ni inkuru y'agahinda, ni inkuru yashenguye umutima abakristo ba ADEPR, nanjye ndimo. Ni inkuru nawe nuza kuyumva, sinzi aho uherereye, sinzi imyaka umaze muri ADEPR, ariko nge ndi umwe mu bapantekote ngira ngo babimazemo umwanya kandi babifitemo uburambe. Ariko ibi bintu nyakubahwa Dr. Ndayizeye Isaie, ubu tuvugana nk'umuhanuzi Prophete Martin, ADEPR irisepaye cyangwa se iyiseparasiyo mu buryo twe twari tumenyereye, tuzi mu buryo tuzi kandi buboneye. ADEPR Bibiliya ivuga ngo uguma uko wahamagawe. Nimbivuga unyumve neza, guma uko wahamagawe. Bibiliya idutegetse icyo. Twabatijwe mu mazi menshi, tuzamuka imisozi, tuza ADEPR yirukana Ryangombe, tuza ADEPR isenya Bayari, tuza ADEPR isenya Dagoni, tuza ADEPR iderivira igihugu cy'u Rwanda mu nkunga no mu musanzu. Ngira ngo abantu bamwe batari bakeya rwose, ADEPR kude chapeau ku bintu Imana yakoresheje iri torero mu gihugu. Ariko uyu munsi wa none, niba ari iherezo, niba ari umuhero, niba ari ikigeragezo, niba ari ubukirisito, ntabwo mbizi. Bibiliya ngo guma uko wahamagawe. Tuzi ADEPR turuka muri Suwede, ubutumwa bwiza abasuwede bazanye ntabwo bigeze batubwira ko hagiye gusengerwa abagore cyangwa abakobwa, ariko bo bazanye ubutumwa bagaragaza ko umungeri ugiye kuragira intama cyangwa se umushumba uragiye intama basengeye abagabo kuva bageze mu Rwanda, ubumisiyoneri bwabo babutangiye kugeza basubiyeyo. Buno rero hariho jenda imwe yo kwimika n'abamama kugira ngo nabo babe abashumba. Tubona Yesu atoranya, kandi Yesu nk'umwigisha mukuru tugera ikirenge mu cya Kristo, yahamagaye abamama arabatoranya, abaha inshingano nziza, baratubyara, abaha inshingano nziza, baramufasha mu by'umuhamagara no mu murimo w'Imana. Yesu Kristo nashimwe cyane. Uyu munsi wa none rero
hari inkuru idasanzwe twese twiteguye, twese turi kubona, ndetse mu minsi mike cyangwa mu gihe cyihutirwa mugiye kubona mwese. ADPR abamama bari gusezeranya, ADPR abamama bari gushyinguza, ADPR abamama bari gutanga igaburo ryera mu buryo butandukanye, ADPR abamama bakomorewe kiriziya yikuye kirazira, ubwo ADPR yikuye nayo kirazira. Reka mbivuge uko nguko. None se tuvuge dukome urusyo dukome n'ingasire. Uruhande rumwe ruzabifana ruvuge ruti ni byiza, ni viziyo, abamama ahubwo bari barapfukiranwe, abamama bari baratereranwe mu iterambere, abamama ubu Imana ibahaye umugisha. Icyo ni cyiza ku ruhande rumwe. Noneho tugaruke rero ku muhamagaro twahamagawe. Bibiliya ntiyahindutse, ntivuguruwe, ntiyanditswemo bushya. Tubona umuhamagaro Mose yahamagawe, tubona mu isezerano rya kera, tugasoma no mu isezerano rishyashya. Umuhamagaro w'abamama muri Bibiliya no mu murimo w'Imana uranditse. Noneho umuhamagaro w'abamama muri viziyo no muri jenda, icyo twita amategeko y'isi n'uburinganire, nabwo turi kubona ibyo siyasi igenda izanamo, kuko ni n'ibihe bya nyuma kamemo. Niseguye ku bamama, nanjye ndi umupapa, ntihagire unyumva nabi, n'uwanjye ejo mwamusengera, nta n'icyaha kirimo. Ariko tugire deba, uze kudusubiza muri komenti. Muri komenti rwose tuguhaye ikaze kuri Bidihe TV. Ariko ese uyu Dove Hotel, iyi Dove mwibuka umuyaga yateje mu itorero, buno cyabaye nk'icyobo kinini shitani yacukuye. Umushumba arahagera, amafaranga akamubana menshi, Izayi wararambye, ubundi abandi barahagera, pyenkuru. Ibyo bintu twese turabizi. Nyuma y'icyo kintu, uyu muyaga nanone wo gusengera abamama nawo muwitegure mu bakirisitu. Umukirisitu tubatse ku rutare, harimo uwo mama pasiteri azahigabura akamubwira ati ngewe ariko simbimenyereye. Harimo uwo bazasezeranya akavuga ati sinari mbimenyereye gusezeranywa n'umumama. Harimo uwo bazavuga bati naka yitabye Imana, ariko uriya mudamu ni umushumba uyoboye aha ni uri bumusengere, yidekara ati nge ndumva ntari bufashwe. Koko mwibaza ikintu kiri figise, imyaka irenze 100, ADPR igeze mu myaka hafi 90 irenga. Ubwo harimo itanditse imyaka irenze 100 ADPR iri gukora, ADPR iriho, ikintu kikaba cyubatse uyu munsi kikari busenyuke ijoro rimwe, umunsi umwe, isaha imwe, icyo kintu kigahita gisenyuka. S'il vous plaît, ndagira ngo nawe tubwize ukuri, umupandekote mukirisitu mwene data, tubwize ukuri. Ese kiraza koro? Bamwe nabo baravuga ati ahubwo abagabo batubangamiraga, ngenda ashyingirwa n'umumama, undi ati nge ahubwo uwanjye witabye Imana, umudamu niwe uzamperekeza akafashiriza bene data. Undi ati ahubwo nanjye uyu mumama niwe uzampigabura, kuko cyane ko abamama tubaziho impuhwe, kuko basanzwe baba mu ngo bafasha abana, bita ku bana. Tuzi abamama ko ari intwari mu buzima butandukanye, ni nabo bageze kuri Yesu bwa mbere. Tuzi abamama ko ari intwari zitandukanye cyangwa se intwarane zitandukanye, tubaziho ibikorwa byiza. Uyu munsi wa none harimo igice kimwe kiri bubyakire n'ikindi kitari bubyakire. Igice kimwe harimo igice kiri bubyemere n'ikindi kitari bubyemere. Kandi rero mwibuke ko harimo n'abahatakariza ubugingo, kuko ubu Dove Hotel hari abishobora kurimbuza kubwo kuyicumuriraho, nibi nabyo hari abandi bishobora kurimbuza kubwo kubicumuriraho. Twumvikane rero, njyewe ndi umukirisitu. Buno hasohotse abapasitoro bagera mu 3,000. Undi munsi ukurikiye abandi bapasitoro bagera mu 1,000 bingahe nabo barasohotse. Abarimu sinakubwira. Buno imidugudu yarahujwe, ibintu bifite organization ihindagurika. Mu mwaka turabona ikipasa, mu wundi kikipasa, mu wundi kikipasa. Ibi byari byarahanuwe, ibi byari byaravuzwe. Nk'umusesenguzi, nk'umuhanuzi, nk'umuvugabutumwa muri ADPR, nka Marite, nka pastor, ndagira ngo tuyage tuganire tubwizanye ukuri. Itorero riri kujya ku muhero, itorero riri kuronka ubuzima, riri gutanga ubuzima. Itorero rifise Yesu Kristo mwana w'Imana. Itorero
rigeze iyo umwana arira nyina ntiyumve. Mu murongo Imana iduha ubugingo ntibuhinduka, itorero ntirikwiye guhinduka. Mu murongo Imana iduha itorero rikeneye abavugabutumwa, ntabwo rikeneye gutakaza abavugabutumwa. Itorero ntirigira tikite, nta nubwo rigira asiye modeli na novo modeli. Itorero ntabwo itorero rikwiye kuba rihindagurika nka bya bihe abana b'abakobwa banyuramo byitwa ukwezi. Jamais. Itorero rifite ubuzima Yesu yubatse kandi rikaba yubatse ku rutare butagomba kubaho muri changement mélange, rihindagurika, ripfa, rizuka. Jamais, jamais. Ntabwo ibi bintu byemewe. Ntabwo ibi bintu byemewe. Turi abavugabutumwa, turabigisha. Ntabwo ushaka kumbwira ngo abavugabutumwa 3,000 bose bicaye nta cyaha bakoze. Ni ikibazo cy'ubukene. Iza yarahembwa turamiriyo cya 4 miliyo. Yakabaye avuga ati rero nka bene data dufatikanyije ukwizera twavunje urume, tugasangira kuvuga ubutumwa munsi y'igiti, tukikorera ingoma, urabeho turagiye Nyiranziha nejo, tukava mu kwa mbere tukageza mu kwa kabiri, tukava mu kwa kabiri tukageza mu kwa gatatu, nahembwa 300,000 kuko ari umurimo w'Imana ayasaranganye bagenzi be. Nanjye ndimo. Ntabwo mbabarire kandi nanone ibi ntitubivuze kubwishavu cyangwa kubw'umujinya cyangwa kubwo hari impamvu nimwe. Oya, vraiment twatangiye umurimo tudahembesha, dutangira umurimo tudateganya guhembwa, ahubwo twiteguye ko ijuru rizaduhemba. Uyu munsi wa none rero ijuru rizaduhemba, ariko mu murimo ishyamba si ryeru, 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 ishyamba si ryeru. Ntimumbaze kandi biri kuba ntimumbaze. Pointe bikenywe ni Imana yarakoroganiza ibintu byarataninze bifata umurongo. Imana idutabare. Reka dusenga n'Imana kandi rwose tunakwifurize, tunagusabira umugisha. Wowe ubana natwe inshuti nziza Kadasohoka, ukanda subscribe, like na share. Ariko twari turi kukubwira amakuru yihutirwa, kandi twari turi kukubwira undi muyaga wenda gushyikira itorero. Twari turi kukubwira bindi bintu bisa naho bigiye kongera. Iyo umuntu avunitse rimwe, imvunuka yongeramo, imvunika yongeramo, imvunuka yongeramo, egare ku kuguru baguca. Signification no kuguca ukuguru. Rero ibi nabyo bisa n'ukuguru kumwe ADEPR yari isigaranye, ariko nako guhuhuse cyangwa kukariduka cyangwa kwikubita hasi. Ndagushimiye rero wowe ubana natwe, ugendana natwe. Umwami Imana guha umugisha kuri BDH TV. Tora inkoni cano niko yitwa, fata amabuye, fata amazi. Kera twarasengaga abazimu bagahunga, tukabwira dayimoni ngo tekera utwawe ugende, hambira zinga karago, isuka n'agatebo. Onodijeze. Rero turabashimiye mwebwe mwese. Imana Data n'Umwami Yesu bibaho umugisha. Musengeri